Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Uba Richard Long Besap hakasitarik berumpang arjar arpulai ula tap kerteng hakmat returning officer kumukurtong simet nakabentaban aireng haka election syakayang dorbar tauan kaban salong haka arpnyo tarik berumpang arjar arpulai na Milliam constituency persya uba Hamlet Sondoling baj uba Roni V Lingdo uba Richard Long Besap uba long tang unong belas ngi ula je jak CCTV kum ka sharp ka jong u man pendan kam hakani ka election bad haka jinga kram bigilat pathai khubur ulo ong mak jingmi madan jong u banyak kun hakani ka election kalong ban ai ka jing shekri ka bamno siliang shaki pa nong song snong jong ka constituency thong ban mi tangi dan sibun ma ka tangbalong ba 4 jumlian ban kran meno long ka kham stom hi phistu hi kata tangbangan kran ba thek kat kum kene bajing tho ma kene bangla debyo napo orda napo kayu napo disi ngan kran mi thek kan kum kini namar kini ngala debyo jengbet bangan sakran hapo yu ngam parle chim kini ki order mangan sukran kini ngatrai ngan skip nok kini sebentar mah ka jingmi jonga kum unong thauan kolong ban persangkat bala ban wanra da kalenti ka an ban tip uno umle babam sam kino ki officer babam sam katno ki yo tulop katno ki penlut na ai ki mi ki extra pisa ngan namsha iki yaki MLA ban sam pisa klem jing tho ban yada nakabam sam henreite ke jing trai sarkar wat udau bilat bat usiap ru umbat shu katno snam ki jing tai kina nang taru ban wanra ya ka transparent katno phidai hok ban siu tax kali klem jing sha pen thame haki dilar yo la se ki tax ki dai lai spa kin ong khatsan hajar kamut nganwa daki an hang tei hapo DTO dak kaktin khasi bat kaktin garo banyadai ki batlot bor dak lenti ka an nganwa jingtip katnongut ki bayap lok katnongut na kita ki badon kinong pang bamdu hayeng kum ki dko kti dko kejan bapang be bapang yap siliang ter katnongut na kita ki bahayeng kita ki batre kontrak government job ter khnang banang kumno banyada dalenti ka an bannom no siliang ka an nuksa teng mut ai scheme yeng ya ki badup hakajing bombiang ki an yo man ki bahek spa lada ngamla ban pendap ya kakular hakashi semoi trekam ngan beteng biang haki semoi banwan ne next time ngadai tang unong belah ta kibun kijing trai hanjing sang la trai kum nong khayi ro nga ba khayi ngasi khayi ki jan ngaki ngasi snai tu kirnga khandau ro kita ngasi siyo keleng mah tu kirnga prat gitu ngasi sim sulit bagi bala berat tu brio ta ngasi snai tu kirnga khandau nang ta ngasi ngasi bala thok plang masih ngasi sisan taki ngasi tam tinjot ru bitorjon kita ngetam nang ta kibun bat kuwi jing trai ya kata ke jing kerman tangi mla bantip ma mar balai ba ngini thu ipi bat utu don we nang no tu boyo tang sibut hi kat yu gitu long ya kata ke jing kerman ngimla bantip kawai kadai bekara jong pajba tang batang kawai kalong ba ngayo khun napo Milliam constituency kadai ka constituency ka bala khamsyai namar bangade bre bodok bakardu tanga don jengkerman nakani constituency barle se wat ki bodok bakardu kin khamdon ka thong ban pos ka thong am ya kata ngamla ban kan tho namar ba ngamla ban kran nganam kran hiru namar balai ngami kum unong thoan nganyat bidaka ka isu lejong kumbang la kran kane nganyat bidikini mah namar yo bakla ngajir kemba pi la record kemne boro ngajir beda ka sisi kamera namar ka jinglong jenga kalong bai bangkwa ban ya ka transparent hi mangam kwa ban bure tuma kidan ke bata bangi ban bure mah ke bamlong handai hajing sisa ta khandai pesan nak sispa pesan ngakwa bai benong transparent ta kabar ngajir ya ka kamera bat kabala ngajir ya ka kut ka ba phong kajing duna ta kibun sibun ba kajing duna ta sibun ba marba kembon syong kibodok besok kibun ki yang kisam ro ki duna kibun ki surok ro ki kemundang yat kem hakenton kemluba ki baren
jengdona kibun tang bangim kulari kita nomor kalong nak bangi penkenya ka kalong nak bangi thiet bot ma kataru minum kulari kita